Halo guys, sementara kesini ngalek tray dengan lek pengap artanmu segi jika keba ngariam yu. Ke kembali PI gini ga krem ngap mo gini. Tuni ngap ulawan. Peutu ngap uladon. Tomde tang uni udon debul mo ngap. Peketu keseliung tu kewe. Kini hang ni kewe pekani kalau don ngap. Peutu ngap. Kini gede kewe ke krem. Kini gede kewe krem. Ujo trading arteliu ngap. Thì ngadon bak bahama. Mer semlek pe ngap ladon. Thì mentang sa sim shwa yung ne hajarang. Thì uneng ni ubakam hapo dengan sa shwa ngan sa sim ula sai. Thì mentang ngan sa sim shwa yung ne. Thì ketu ketliu mo ngala dia ban klo yang ni mau bang akset ketu gerang ngap la semua. Dengan wat saya tiau ngap. Begitu mah. Dia ki bukwa ban ringap mah ki bukwa sembaingat tu saya subscribe tar ini ke channel jonga. Saya komen tu menganyo ban ai sembaingat ya pi mah. Telada don rugi perlak kiba kibompat tip mo kumno ban sumar ban ri kingap te pila ban keli nanga kada don gitu gi perlak kiba ladep tip ru mo gitu kiba lawan training te kidon gibon gi pon mo kiba pimyo support training te pila ban keli nanga ru. Thì mentang kalau ada bensin ni kena garau ngap dengan sahabat pas saya tiau ngap mo. Ke kam selem man syem ya gini ka kiau ngap nomor babon gini ki drone B mah. Kini gini kiau ngap ngalayo ya ka. Dan giperlaki bom pan itu ru kiau ngap te kene gede kiau ngap te sepet mo kanto ga de ga kiau ngap ngala de ban tep apa kene ga queen kids ke bang ngala de ban snacker tang mo te menta ka sa satang bangan ap mo ya kene ga ngatre ya gini barang dem apa kene geding ini spot liu gini sijrang makin van kene ka tiau ngam te bangan yo ban song man rai ki sieng dengan pengkut ne kene video jengah ni te lada don pedang jipi ki bukwa ban tip mo kumno ban song ya ki ngap kumno ban tip ki ngap apa ka sing da sapet ya ki video ki bang lada ban upload. Tentang kontai, aku beli sibun.